كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dünyadagi barliq narsa o'tishi, hech kim menga qolmaydi. Yalg'iz g'ana qudrati ulug' bo'lgan Alloh g'ana menga qoladi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman keltirgan beddiler, Allah'tan şinimen korkunuz, şin cürekten korkunuz. Müslüman bolup ölünüz, kafir bolup ölmeyiniz dedi. Allah Müslüman kılıp canımızda aslında tilimiz eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ötede Allah nasip etsin. Ölüm hakikat. Allah Subhanahu teala bize kafir bolup ölümümüzde kalamaydı. Gözümüz kalamaysa Müslüman bolup ötede Allah nasip etsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد